20 godina u corporate svijetu do online biznis svijeta. Pozdrav svima, moje ime je Mina i ovo je moja priča od corporate svijeta do online business ownera. Prije 3 godine pogledala sam ad kao što je ovaj i odlučila za sljedeći korak. Registrovala sam se, pogledala sam besplatan webinar i krenula sam dalje. Tada sam radila za government agenciju i moj ugovor sa njima bi trebao da istekne sljedećih 6 mjeseci, tako da zahvaljujući Bogu, većoj sili, ne znam nija kome, naišla sam na ad i pokrenula svoj vlastiti biznis. Naravno da sam bila skeptična kao i svi vi, ali kada sam ušla u tu našu globalnu grupu, vidjela sam mnoge ljude iz svih dijelova svijeta koji se bave ovim online biznisom i ja sam sebi rekla, kad mogu oni, zašto ne i ja? Tako možete i vi. Samo treba da se registrujete, da pogledate taj besplatan webinar i vidite da li je ovaj biznis za vas. Ako tražite posao da dobijate paychecks, ovo nije za vas. Ako tražite long term business, onda ste na pravom mjestu. Dobro mi došli.